قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. ویل غټانو هاش لوی کړو د حقنا د قوم دا غنو خامخاو بابا سمغه تعال رائے شعیب اخلن چی مان راوړې ستاسرا زم درې کلونا یا بتاسو واپس راګر دې زمغه بدین کې. قال ولو كنا كارهين اغه ها اگر چې مونږه بد غنو تاسو دین. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. یقینا جو کړي به مونږ په الله باندې درو کو واپس روګرځو تاسو دین ته پس داینه چې مونږ ته الله بچ کړیو. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. اي چې مونږ وګرځو تاسو دین ته لیکن کل چ اللہ تعالی سو واڑی رب زمگرے. وسع ربنا كل شيء علما راگیر کرے رب زمونگا ہر شے پخپل علم کے. علی اللہ توکلنا خاص پالا مونگا زان سپار لے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یا ربا فیصلو کی پمن زمگا پمن قوم زمگا کی یقینی فیصلہ اطیع غرات فیصلہ کون کنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اول غټانو ها شکر کړو داغه قوم نو کتاسو تابعداری وکړه د شعیب علیہ السلام یقینا تاسو خامخا د تاوان والو نه بشئ. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. نونیو دلرا زلزلیم نو سبا کدی پخبل کورونو کے پڑ مخبرات. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. آکسان چ دروغجن گن شعیب علیہ السلام فناش ول گویا کنو پا دی رشیدی پدے کلو کے. نا کسان چ دروغجن گن شعیب علیہ السلام شول حقی تاوانیان. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين. نروان شعیب علیہ السلام ددینا ویلے قوم زمان یقینا رسولی ما تعص دیر پیغامون دخبل او خیر میں ملٹو لے ساسو نسرنگے وزو غمجن شمپا عذاب دا قوم کافران باندے. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. انی لیگلی منگا پایس کلی کیس نبی مگر کل چائی انکارو کون اونی والمنگا اوسیدن کی دائے کریم پسختو دا مال باندے او پا مرزنو دا بدن دا دید پارا چا اللہ تعاجزیو کیم. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنة حتی عفوا. بیا بدل کی راست منگا پزید تکلیف باندے خوشحالے تردی پوری شدی زیاد شول. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور دیوی یقینا رسیدلی زمگا مشران تم تکلیفنا و خوشحالیں نونی والمنگدی در بیاننا کہا او دین پیدل. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. او کدا اکلو والو ایمان راوڑے او زانے بچ کرے دا مخالفت دا اللہ و رسولنا
خامخا راپرانستے بے منگا پدی مانے دیر برکات دا آسمانو دزمکو دا طرفنا ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون لیکن دی تکذیبو کون اونی والمنگا دی فعذابنو فصودائی شریکم کارونا کول افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون آیا پامن کے دیشی دا کلی والا اوسنیم چراشی بدی بان عذاب زمونگا رشپے بدا سعال کی چدی بودیم اوامن اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون آیا پامن کے دیشی دا کلی والا اوسنیم چراشدی تزمونگا عذاب دا ساخ وقت کے بدا سعال چدی با مشغولی بلبو کے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون آئے دی بے یری دی دا اللہ دا عذابنا نبی یری کی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون آئے ندخ کا رشوے آئے کسانو تا چھ مالکان شول دزم کے پس دوسی دن کو دائینا کمونگو قارون وبرسو منگ دیتا عذابنا پسود گناہن دریم ومہر لگو منگا دائی پزرنون دین نوری پوری دلو دا قبولیت تلک القرآن نقص علیک من نبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ داکل والا بیانوں منتابان بعضی دا خبرون دائینا اور یقینا داغل وائد رسولان دائی پواضح دلیلنوں نواغی چی مان راوڑے وسبب دائی چاہی تکذیب کرو مخکیم کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین ندا سے مہر لگئی اللہ تعالی پزلنو دما کافران باندے وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین انلے مندلے منگا اکثر دے خلق لرا پوروالے پلوز اور یقینا مندلی منگا اکثر دینا خام خانہ فرمان ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين جاؤ لگل منگا رستو دتیر شو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام ومعجزات اخبل سرا فرعون تا وغٹان دقوم داغتا نئی ظلم کو بڑے معجزاتوں نو گورا چسرنگ شا انجام دا فساد کو ان کو وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ویل موسیٰ علیہ السلام اے فرعون یقیناً دا رسول دا طرف دا رب العالمین حقیق على اللہ اقول على اللہ الا الحق لیکن بڑی خبران چن بوئم دا اللہ پبارکی مگر حق خبر بوئم قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل یقیناً راوڑی ماتا استاد دلیلنا استاسو درب دا طرفنا نورا پریک دا زما سرا بنی اسرائیل لرام قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين ویل فرعون کتا راوڑی سمعجزان نورائے وڑا زما پا مخی کتے درشتننا فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
نو غرزولا غام ساخ پلام ناگہا خاما روخ کارام ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اراوی سوخ پلاس لرد رخنام ناگا تکسپینو دپار کتن کو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم نویل غٹانو دا قوم دا فرعون نام یقیناً دا خامخا جادوگر دے ماہر یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون غواړي دے چوباسی تاسو لنا تاسو د ملکنا نسم مشورہ کوئے تاسو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين اغیوے محلت ور کدلرا اور ددلرا او لے گا پا مختلف خارونوں کی راجمکون کی دا ساحرانوں یاتوک بکل ساحر علیم رابولی دیتا تا ہر جادوگر ماہر وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين اور آل الجادوگر فرعون تا دیور توی یقیناً زمند پارا با خامخا بدلئی کیو منگا زورورم کشو منگا زورورم قال نعم وإنكم لمن المقربين اغورتے او یقیناً تاسو بخامخا دنیز دیکھڑو شونے ماتا قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن الملقين دیویلے موسیٰ علیہ السلام یا خطو غرزو عام ساخ بلام یا بشوب منگا غرزو ان کی سان مخیم قال علقوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ویل موسیٰ علیہ السلام تاسو غرزوائے ارگل شری غرزولے امساگانے اور رسیخ بلے جادویوں کو پسترگو دخل کو باندے اور بے واشو بخل کو باندے ارائیوڑو جادوگر لوی شان والا ارائیوڑو جادو لوی شان والا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اوحی علی گلمگا موسیٰ علیہ السلام تا چو غرزو عام ساخ بلام اگا چو غرزو لانو ناگہ آغی تیر کروغ ہا شریس درو جوڑول وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نخکارش حق اور رکشو حقا کارونش اور رکشو حقا شدی جوڑول فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين کمزوری کلشو دی دغوخ او گرزی دل ذلیلان والقی السحرة ساجدین نو غرزولشو ساحران سجدکو ان کی اللہ تعالی قالوا آمنا برب العالمین ویلاغی منگ ایمان روڑو پر رب العالمین وانے رب موسیٰ و ہارون چی رب دا موسیٰ و دا ہارون علیہ السلام دے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون ویل فرعون آیا ایمان روڑ تاسو بدم مخی دی اجازت کولو زمان تاسو تام یقیناً دایو جرگدام
چکڑے تاسو دا جرگا پخار د مصر کی دید پارا چو باسے تاسو دے خار نہ دے اہل زرد تاسو پتو لگی لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لو صلبنکم مجمعین خامخا پری بکم زستاسو لاسونو اخفی استاسو عدل بدل بیا پانسے بانو خجم تاسو ٹول قالوا انا الى ربنا منقلبون دیویل یقینا منگا اخبر ربتا ورگردن کیوں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا او بد نگڑی تو زمنا مگر دا خبران چمگ ایمان راوڑے دے پا معجزاتو در اخبر کل چمگ لرالل ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا رب راتوی کی پنگ بانے دیر صبر اور مڑکی منگا پا حالت پدا سیال کی چی توحید منوم وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ویل غٹانو دا قوم دا فرعون تیویل آیا پریک دی دا موسیٰ و دا قوم دی دا پارا شروانے خوری فساد خوری دی پریز مکہ کی او پریک دی تا لراؤستا معبودان لرام قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ویل فرعون زرد قتلو بمونگا دری زامن پیدا کی دن کی او بے حیاکو بمونگا دری زنانا و یقینا مونگا دری دپاسیو زورورم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا مدد غواړی تاسو په الله سره د الله نام او ځان ټینګه په دین یقینا د عمل خدا الله په اختیار کې دی ورکیه شالر چې غواړي د بندگانو خپل نام آخری انجام دې د پاره د متقینو قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا ویل دی تکلیف راکڑی شو منگتا مخی درات لستان اے موسیٰ اور رسولائن نشتم دراغلے قال عصا ربکم ان یهلک عدوکم اویل نزدید آشستاس و ربا حلاکی استاس دا دشمن ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون او آباد بکی تاسو لرا دائن رستو پریز مکہ کی نگوری اللہ تعالی چی پس طریقہ بانے بتاسو عمل گوئے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَيَقِينًا نِوَلِيُ مُنْغَا فِرْعَوْنِيَانَ پکلونو د قحط سرا او پنیمګړتیا د میودای سرا دید پاراشدی نصیحت والی فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه کلچ راب لپدی باندې خوشحالی دی بو ادم د پارا حق دے وان تصبهم سیئه يطيروا بموسى ومن معه اکبور سے دیدہ سے تکلیم سپیروالے گن دید موسیٰ علیہ السلام و دمکر رام الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر شے یقیناً سپیروالے ددین لکل شیر اللہ سرا ددید عملون دوجیم لیکن اکثر ددین پوئی گی نام
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين دیوئے ہر کلا شراتل کے تمتا ویو معجزام دید پارا چمبانی جاتو کے بسودائے نیو منگا تالر ایمان روڑن کی فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ندیر علیکم گا پریبانی طوفان او مولخان او سپگین او چندخان او وینین دا معجزات جدا جدا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ندیل یوکڑا ادی قوم جرم کون کی ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ہر کلا شراب غیر پدی بانی عذاب دد عذاب انہوں دیبویلے موسیٰ دعا غارم لرد اخبر ربنا وسبب دائش اللہ ذکر استاثرام لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل نکلرک تعظمنا دا عذاب اخبر دعا سرام خام خام و ایمان روڑو بتاؤ خام خاپرے بگدستان سرا بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون نار کلا شلر بکما ددین عذاب تریونیٹی شدی برسید لاغیتام دوخ بدی ماتو لاخبال واللرام فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نبدل واغست منگا ددینا نغرقل منگا دیلنا بدریاب کے پدی وجہ شدید دو جنگن لایتون زمن اودی داغینا بے پروائی کون کی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْطَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور پات اکرموں گائے قوم تام چی کمزوری گنل کے دل مخیم مشرقنا دزمکے و مغربنا حق ازمکا چی برکات چلیم پائے کے وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا او پورشوا وعد درفستان شخیستوام و بنی اسرائیل بانے پدے وجہ چاہی تنشو بدین ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او ہلاک رلمنگا ہوا چی جوڑو الفرعون دا قوم اور سپرونا چاہیے جوڑا والباغون دپارا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا نراغ لدی پہ قوم مانے چاہیے عبادتون کو لمیشاد بوتان اقبلوں قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ویلی موسیٰ جوڑ کا تم دا پارا دغسی حقدار دا بندگئے لگ سنچی دی دا پارا دیب حقدار دا بندگئے دریم قال انکم قوم تجہلون اغو یقینا تاسوے قوم دا جہل کار کوئے ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا کسان ہلاک بگڑیشی ہاغا شدی پائے کے مشغولین اور باطل دی عملنا شدی گئیم قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین ویل موسیٰ علیہ السلام آیا سواد اللہ نام ولٹوم ز تاسو د پارا بل حقدار د بندگئے حال دا اللہ تاسو لا غروال درکڑے پٹو لخل کو بسو د توحید دا
وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ او کله چې بچکړې موږ تاسو په سبب د توحید د فرعونانو نام رسول تاسو په عذابنا يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وجل استاسو زامن پیدا کی دن کی او بے حیا کول استاسو زنانا او پدی کے امتحان او استاسو درب طرف نلویم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وعد اکرم موسى علیہ السلام سره د 13 شپو او پورا کړم هغه 13 په لس نورو نو پورا شو وعده مقرر درف سالويخ شپې وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اول موسیٰ علیہ السلام اور خبلتا ہارون علیہ السلام خلیفہ چ زمانہ زما پقوم کی او اصلاح قوام او مزا پلارے د فساد کو ان کو پسیم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك ارکل شراغ موسیٰ علیہ السلام زم وقت مقررتا او خبر اکڑے د سر رب درم دویلے ربا مات زان اخیش زتاتو گورم قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی ویل اللہ شریط مان شریدیں لیکن اگورا دے غرطا کٹنگ پارشو پخپل زین زرد تب معاوینیم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا ارگل شزان خار کر رب غرطا وی گرزو آغا دزمک سرا ہموار او پریوتو موسیٰ علیہ السلام بے ہوشام فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين نار کلش په ہوش ویل پاکی دتا د پارا زتوبه کوم تا تعظیم دا ول ایمان وروړن کو نام قال يا موسى ان استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ویل اللہ موسیٰ یقینا ما تغرکڑے پعام خلقو پا پیغامون اخبلو پا خبر اخبلو اونی سا کتاب جزتال درکوم او شت ددید بیان ان کو نخلقو تا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ولكل يوم دل را پا تختود تورات کے دار قسمنا دواس خبریں اور تفصیلی بیانات ہر ضروری خبریں فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين اونی ساتل را پطاقت خبل حکم ورک قوم خبلتا شاملو کی درے پا خیست خیست طریقوں زرد خیم بزتا ساکور دنا فرمانو ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا زرد اڑم زود پوید آیتون زمانہ کسان چلوئی گئی برے ملکے بغیر دا حق نام او کبینی دی ہر نخا دا حق ایمان پہ نروڑی او کبینی دی لار دا ہدایت نگرزی یا غیر پار لار او کبینی دی لار دا گمرائے ننیسی یا غیر لار ذالک بینہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین
داد دیو جنا شری دروجن گنی آیتنا زمون او دی داغینا بے پروائی کو ان کی والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون واکسان شدروجن گنی آیتنا زمگا و ملاقات آخرت برباد دی عملنا بدلن شور کے دے مگر دا عملن شریکیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس داغدت للنا دکالون شددی سرو یوسخیم جسا دسخی اغد پارا آواز دسخیم علم یرو انہو لا یکلمون ولا یهدیم سبیلا آیدی دمرم نگوری شاہدی سر خبر نشی کولیم ان خودن کولی شدید دا سمیلاریم اتخذو وکانو ظالمین نجوکڑو دی اغد پا اغدر الہ پلنو دی ظلم کون کی ولما سقط فی ایدیہم وراؤ انہم قد ضلوا ارگل شو غرزول شدری مخطام اور دی یقین داغے شدی گمراہ شیریم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین دیویل کا رحمون کو بنبان رب زمون اور بخنے نکڑم تدری گنان خامخا شبم دتاوانیاننا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا ارگل چ واپس رائے موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تام غصہ و غم جنوم قال بئس ما خلفتمونی من بعدی ویل بد ہاکار شکڑے تاسو زمان رسوم عاجلتم امر ربکم آیا تلوار اکڑا تاسو پا حکم درب پلوانیم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرْعَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کیے خودیا تختہ پتلوار اراوین سردر اور اخبل زان تیراخ کم قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ویل ہارون علیہ السلام زمان موضوعا یقیناً دے قوم زکم زورے گن لهم نزدیوی چیزی وجلیم فلا تشمت بی اللہ دا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین مخشال وازما پماسر دشمنان خبل اما مگر زوا سرد قوم ظالماننا قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ویل موسیٰ علیہ السلام ربا بخنوں کے ماتا و زماروتان اور داخل کے منگا بخبل خاص رحمت کے تے دیر رحم کون کے رحم کون کنام ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين یقینا کسان چگر زول اسخے خدائم ذرے او برسی دیتا غضب لے درب طرفنا او غڑ ذلت پجن دنیاوی کے او دا سے سزا اور کمگا شاعت چپ اللہ درو جوڑیم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم واکسان شاملون کڑی بد بیا توبے اباسی پس دا عملون ایمان روڑیم یقیناً رفتا پس دائنا خامخا بخنا کون کے رحم کون کے ریم ولما سکت موسى الغضب واخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون اور کلش پارام شود موسیٰ علیہ السلام نغصام رائے غستیا تختیم ادائے پلی کلشے نسخہ کی ہدایتوں
اور رحمت آئے کسان دا پارا چھ خاص دخبل رب نہیں رکولا. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اغرق موسیٰ علیہ السلام دخبل قومنا ویا سڑی دپار دویم وقت مقرر نار کلا چونیو دی لرا زلزلیم ویلا غیر باکتا غفتے حلاکڑے ویتا دی لرا دین مخی وزب من حلاکڑے اتہلکنا بما فعل الصفاء منا آیت حلاکے من لرا پائے کار چکڑے قمخل زمنان ان ہی الا فتنتک نرے دا مگر سائے امتحان نے تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراہ کہے پدے سرا چال چواڑے ہدایت کہے چال چواڑے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین تزمگا مددگارے نو بخنوں کے منتا اور رحم کے پم اور تے قرآن بخشش کو ان کو نام واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. اور آکن درخواست پدی دنیا کی خیست جن اور باخرت کے ہم یقیناً منگا گردی دلیوتا تپتو بے سران. قال عذابی اصیب به من نشاء ورحمتی وسعت كل شيء. ویل اللہ عذاب زمان رسوم زدا عذاب چال چوغارم اور رحمت زمان اور رسید لے ہر یوسیستان. فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة وهو الذین هم بآیاتنا یؤمنون. حضر دے خاص کو امبزدہ رحمت بل آئے کسان لرائے چیرکی اللہ نام اور کئی زکاة و کسان چیزم پایتن ایمان لریم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. دا کسانی ستابداری گئی دا رسول کہ نبی ہم دے امی دے دا سے رسول چی مومی دی دا ذکر لکل شید دی سرا پتورات انجیل کے یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر. حکم بکی دیتا دنے کو کارنا من کئی بدی لرا دبدونا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور حلالی بدی لرا پاک سیزنا اور حرامی بپری گند سیزنا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور لڑکئی بددینا ددی بوجنا اور توقنا چھ بری بانے کے خوضر شیم. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. آکسان چی مان راوڑے پدائے رسول اور داغا مر کرتے آئے کڑے دا امدار کڑے دا واتبعوا النور الذي انزل معه. اور تابداری کڑے داغ رنا چنازل کڑے شیر داغ سران. اولئک هم المفلحون. ندا کسان دی بچکدن کی دا اللہ رضاونا. قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. اے خلق ٹولو یقیناً رسول دا لائم تاسو ٹولو تا. الذی له ملک السماوات والارض. اغا اللہ دے چھ خاص اغدرا بادشاہی آسمان نظم کے دام. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. نشتا اقدار دا بندگئے مگر آغریم جندی کولو مڑکول گئیم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول اللہ چی نبی و امی صفت دے دا سی نبی دے چی ایمان دری پا اللہ و دا پٹھولو کلموں. واتبعوه لعلكم تهتدون.
اور تابداریم ددو کہ دیر پارا چ ہدایتوں میں ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون اور دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے اوڈلشترے بیان کی دا حق لراو پر حق باندے یغی انصافم کی وقطعناهم 12 أسباطا أمما وتقسیم علم بنی اسرائیل دولس خاندانوں تا چڈلے وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وحی اکرم گا موسیٰ علیہ السلام تا کل چوبو غختی ددن قوم ددن چوہا پامساخ پلیس رگٹی لران فم بجسد من حسنتا عشرت عینا نروانشوی دائے گٹنا دولس شنیم قد علم کلو ناسم مشربهم یقیناً پیجند ہر ڈلی زیر اسکلوخبل وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوام اسور اکرم ددید پاس نرے وریض اور پیدا کرمگا پدی بانے ترنجبین و مرزان کلوا من طیبات ما رزقناکم ویلو منگا تخرے دا پاک آگنا چمون تاسول درکڑی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور دی حس نقصان نکل منگا لیکن او دی چدخل زانون نقصان کاؤ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اکم وحشویل شودی تاو سے بری گلی کے اخرید دینا شکم دے خیستاسوم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وائے تاسو کلمہ دہتتن اور داخل شے دروازے تا سجدہ کون کی او بخوب و تاستا گناہوں نستاسو خام خاص زیادہ بدلو اور کو خیسا عمل کون کو لرام فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کا ایک کسانو چی ظلم کڑو ددینا وینا وائے غستا سوا داغ وینا ناشری تویل شوام فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون نرو لگم پدی بانے و سخت عذاب دبر طرفنا فسبب دا ظلم کولو دریم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور تپوسو کا ددینا پباردائے کلی گئے چو پگاڑا د دریاو کلشی د حد نا تیر وتل کو لائی پرز د خالی کے کلش رات لدی تدری میان پرز د خالی بانے اخکار اخکاران او کلش دیبا نہ داخل دل پرز د خالی کے نہ برات لدی تدا میان دغ سے منگا امتحان کو پدی بانے پسودائے شدین نافرمانے گولے
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا او کله چې ویل یو ډلې د دینا ولی وعظونه کوي قوم ته چې الله به هلاکي دی لرام یا به سزا ورکړي دی لره سزا سخته قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ویل دی وعظ کوونکو عذر پیش کو مونږه ستاسو رب ته او کېدی شي چې داخلكم ځان بچی لري ګنانا ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ارگر شیر کدی ہوا شری تے نصیحت بیان کرے شو بچ کر منگا ہا کسان چمنے کولا دبدکارینا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون اونی ولمنگا ظالمان خلق وعذاب سخ پدی وجہ شنا فرمانی کولان فلما عطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ارکل شاہی سرکشی اکڑام دا کار نشری منکڑی شو دا غینام ویلم غدیتا شیطا سو شادوگان خدا سعال چ ذلیلان بیم وَيَسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَقَالَ جَيْلَانُ كُسْتَعْرَبْ خام خارا لیگی با پدے یہودیانو تروز قیامت پورے آغسوک چی رسی بدیتا بد عذابنا ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم یقیناً سارب دے خام خاصر عذاب ورکو ان کے نافرمانتا یقیناً آغا خام خواہ بخشش کو ان کے رحم کو ان کے دے فتابداروں وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وتصنس كالمن دلرا بزمك کی ڈلے مختلفين باید دین دین کان و باید دین دین سوان وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون آزمیختنا اکڑن من فریبانے پا خوشحالو پا تکلیفونو دادر پارا شری اگر دی اللہ تعالیٰ دان فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا نرال الدری مشران رستو ناکار نائبان وارثان شولدی د کتاب اخلی دی حرام مالونا د دی دنیا اوائی خامخا بخنا کے دیشی منگتا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ او کرازی دی تا حرام مال د دی پشان نور ندی بیا مخلیم أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ آئین اغسط شید دینا پوخ لوز دری پا کتاب کے چن بوئی دید اللہ پبارکی سواد حقنا ودرسوا ما فی ونستلو دی حواش پری کتاب کریم والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون وقور السنید قراغ شعلرا چیرکی دالانا ولد عقل نکارنا لئیم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
کسان چرا ٹھنگئی کتاب دا اللہ لرام او پابندی دا مانز گئی یقیناً منگا نہ بربادو ثواب دا اصلاح کو ان کو وَإِنَّ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ او کلچ پور تکم گا غرر ددید پاسا گویا کے وریز واسورے کون گے او گمانو خودی شدا اور آپری وطن کرے پدیوانے خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون او علمگا انہی سے حق کتاب چمتا اس درکڑے پتاقت سرے انہی سے او یا دوائے حقا چپدی کشتام دید پارا چتاسو بچے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کلچ واغس استارو دولاد آدم علیہ السلام داغی دشاگانو نام سی واغس دولاد داغیم او حال دارے گواہان کرو دیلنا ددی پزانو آیا زنیم ساسو رو دیئے ولی نے منگا اقرار کرو دید پارا چو نوایا تاسو دا قیامت پر چی یقیناً منگا ددینا نا خبرو او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم یا داو نوائے چی یقیناً شرکڑو زمن مشرانو زمن مخیم ام گولادو دائن رستو پائی پسروانو افتہلکنا بما فعل المبتلون آیت حلاکے منگا پائے کار چکڑے باطل پرستو خلقوں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دغسی جدا جدا بیانو منگا آیتنا او دید پارا چدا خلق روگزی حق طرف تام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ او بیان کا پدی بانے غٹ خبردار شام چورکڑو منگا غطا علم دایتنو زم نوت داغینا نروان شپن بسی شیطان نشدے دگمراہاننان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه حکم گا غختلے من بادلاو شتم مرتبہ ورکڑے پسوف در آیتنو لیکن دے ورکوکش دنیا تا او تابداری شورو کا دخوائش بل فمثلو کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس نحال در پشان نحال نسپیشم کتام لکے پابانی جبرو باسی او کپریک دیم جبرو باسی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا حال دے دائٹول قوم چاہی درو جنگنی زمگ آیتنا فقصص القصص لعلهم يتفکرون نو بیان کا دا تفسیری بیان دا دید پارا چرا خلق سو چکیم مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بدے دا مثال پتور آقوم چی دروغ جنگڑی زم آیاتنا پخفل زانو بانے ظلم گئیم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون آسوک شاللہ اور ہدایت ورکی ناغی ہدایت مندن کے
آسوک چ اللہ بیلاری کی ندا کسان دی تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور یقیناً پیدا کری منگا جہنم دا پارا ڈیر دا انسانانو ڈیر دا پیرانو انسانانو نام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها دائی زونشتا چپوینا سدئی پائے او دائی سرگشتا لیدل نکی پائے سرد حق او دائی غوگنشتا چنوری دی پائے سر حق اولئک کالانعام بل هم ضلوا اولئک هم الغافلون دا کسان پشانت سارویم بلکہ دائنہم دیر جائلان دیم دا کسان ہم دی بے پرواز حق نام وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون او خاص اللہ تعالی لردی نمنا خیس خیسام نو دعا غوارے دا اللہ نا پوسیر دائے نمونو او پریگ دا کسان چکگلیش کئی دا اللہ بنونو کے ذرے دل بسدا اور پیشی رائے کارون چریے کئی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ او دا غشانا چم پیدا کریم ڈلشترے چ بیان کئی خلق دا حق و پدیبان انصافن کئی والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون او آکسان چ دروجن گنی زمن آیتنا ذرے منگے پدمد مرانی سو پدا اس طریقہ شری بپوین لریم وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ امہلت ورکم ذلیل رام یقیناً نیول زمان دیرک لک اولم يتفکروا ما بصاحب من جنہ ان هو الا نذیر مبین آیا دی سوچ نگئیم چنشت دی پر خیر خواہ بانے اسلیون تو نردے مگر یرورکم کے اخکارام اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آئے دین نگوری بادشاہ آسمانوں دزم کتاب آغتا چلا پیدا کری چار سلیم اور دے خبر تا کہ دیشی چے یقیناً رانی زیرہ ددین نیتام نپاکما خبر دی پست دے قرآن نو ایمان روڑین من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرهم فی طغیانہم یعمہون آسوک جلہ بیلاری کی نشت ہدایت تم کے غلرام اور پریگی دیلا پسر کشیدری کے سرگردانام یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو تپوس کی دیستانا پوارد قیامت کی کلبی قائم دل قیامت طول با یقیناً علم دا غیر خاص زما در رب سرام نخکار کی دی قیامت را پخپل وقت مقررام مگر یو اللہ فقلت فی السماوات والارض دون دے دے لم حیبت ناک دے پاسمانو بزمکو کے لا تاتیکم الا بغتام نبرازی تاستم مگر ناصابام یسالونکا کانکا حفیون ننہام دی تپوس کی دیستان قیامت گویا کی تو تلاش کو ان کے علم قیامت قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون تو یقیناً علم دائے خاص اللہ سر
ولیکن دیر دخل کنا پوین لریم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. تو از اختیار نہ لرم مخبل زان لرام دیس فیدے و ند نقصان، لیکن ہاش اللہ غاری نائے قیم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اکزو پیدے پپٹو خبروں خام خاما بڑیر حاصل کرے خیر پدا سیالت کی شنب رسدل مات تکلیف. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. نیم زو مگر یرور کون کے اور زیور کون کے قوم درش ایمان لریم. هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خاص اللہ ذات تاس پیدا کرے دیو جنسنا اور پیدا کرے دائی جنسنا بی بی داو دیر پارا شرام حاصل کیا ایتام. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بهم. نار کلش دے یوزیشی آئے سرام حمل والی اغا حمل اسبت نزدیر عزی سرد لے حمل نام. فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. نار کلش دادر نشیم دعا غاری دا اللہ نا شرف دریرے کراکتا منتا روغ موٹ بچے خام خاشب منگا شکر گزارستانا. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا فیما آتاہما. نارکل شور کی اللہ دی تروغ موٹ بچے جوڑی دی اللہ در شریکان پائے بشی کی چلاہ دل ور کرے. فتعال اللہ عما یشرکون. شبد اللہ تعالی دائنا شریا غسر شریکان جوڑی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. ایدی شریکی آغشادران شنشی پیدا کولے سشے وغی پیدا کری شیرین. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. اور طاقتم نے دری دی سر امداد کو لو نہ دخل زانو مدد کو لشیم. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. اور کتاسو اور بلے دی لرا سملارتام یا ہدایت کولتام نشی در سیتا ستام. سواء علیکم مدعوتموه ام انتم صامتون. نو برابر دے ساسو حال کتاسو دیتا واس کوایا کتاسو شبیئے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یقیننا کسان چتاسو ترا مدد شوائر اللہ نسیوا بندگان محتاج دی ساسو غنتام. فدعوهم فلیستجیبوا لکم من کنتم صادقین. نوازو کے دیتا قبل والو کی استاسو راواز کتاسو رشتنی ہے. الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. آیت دی اختیشتان شکر دل کولی شبائیم. آیت دی لاسو نشتان شنی والکولی شبائیم. آیت دی سترگشتان شری دل کولی شبائیم. آیت دی وضو نشتان شاوری دل کولی شبائیم. قل ادعو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون. وَيَا بسرا مدد شوائے دیکھ پل مددگارانو تام بیا زمان خلاف کی چلول جوڑ کے مالے اس محلت مرا کوئے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. یقیناً بچکون کے زمان اللہ اغزاد تے چرالے گلے کتاب توحید سرام ادا اللہ تعالی بچکئی دا سنکان. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون.
واکسان چ تاسو ترا مدد شوید اللہ نہ سیوا طاقت نلری تاسو سر مدد کولو نہ خپل ځانونو سره مدد کول شي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ کتاسو روبلے دی لرا سمی خبر طرفتان دی سناویم وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او خیال کے تپری چری تا تگوری او حال داری چری نشیلی دے سشیم خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین عمل کواب ما فیوانیم او بیان کواد نیکیم او مخڑواد ناپو خلقنام وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو سمیع علیم او کورسی تا تد شیطان دا طرف نام سوسوسا نو پنائی غوڑا پا اللہ سرا دا شیطان نام یقیننا غہر سوری پار سالم نیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون یقیننا کسان یرکی اللہ نا کلچ ورسی دیتا حملہ دا شیطان نام نیاد کی دی اللہ لرام دو کی دی لدن کی حق لرام و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یخسرون اورونا در شیطانانو راکاگی شیطانان غیل را پسر کشے کے بیائی حس کو تاہی نگئیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَكَلَ شِتْرَانُوْرِ دِلْرَا مُعْجِزَ شِرِي غَارِيم دیوے ولے دید زانن جوڑا والا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي تو یقیناً تو خطاویداری کم دائے چوہے کے دیشی ماتا زماد رب دا طرف نام هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دا قرآن دلیلنا رنا ورکون کی استاسو درب دا طرفنا اور ہدایتم دے اور رحمت دا قوم درش ایمان رویم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور کلشی لستلکی قرآن نقوت کی دے حق تعاو چپ شئیم دید پانا چپتا سرحم اکریشیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ آیا دوار رف پلنا پخپل رکیم پاجزے او پپٹام پاجزے او پیرام اوخکتا در جہری وینانہم و سبائی وقت کے او پماما اور سنی وقت کے او مکے گا در غفلت کو ان کو نام ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحون ولو یسجدون یقیناً کسان چپنی ضرب ساریم لوئی نکید اللہ دبندگینام اور پاکی وئی اللہ تعالی لراو خاص اغتا سیدے لگئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال تپوس کی دیستانا پبار غنیمتنوں کے قل الانفال للہ والرسول و غنیمتنا دا اللہ و رسول بے اختیار کریم فاتقوا اللہ و اصلحوا ذات بینکم نیرکوئے دا اللہ تعالیٰ اجوڑ ساتے کورنی تعلقات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اور تابعداری کرے دا اللہ اور داغد رسول کتاسو ایمان لرائے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
یقیناً پورا ایمان والا کسان دی کلچ یاد کریشی اللہ تعالیٰ یریگی ضرور نظریم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا او کلچ لستلکی بدیبان آیتون دا اللہ تعالیٰ زیادی کئی دا آیتون دی لر ایمان وعلى ربهم يتوکلون او خاص مخبر ربانی دیدان نسپاریم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا خلق دی چپا بندی کئی دمانزو او دائمان نچمون برکڑے دی تخرجم کی دا اللہ بلار کے اولئک هم المؤمنون حقا دغ صفتن والی مومنان دی پرشتیام لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم دیدہ پارا دیر درجی دی پنیز درب دریم او بخنا دو گناہن دا اور رزق دے عزت والا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون زگچی رئیستلیت اخبر ربستا دکورستانا دپارا دحق خبریم و یقیناً یوڈل دیمان والو خامخابت گنل خفگان کوبریم یجادلونک فی الحق بعدما تبینا کانما یساقون الى الموت وهم ینظرون بحث کو دیتا سرا حق خبر کے پسائن چھ حق کا رشو گویا کی دی بوتل کے زے مرکتا و حداری شری قتل وَيَرْيَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ او کلا چی وعدو کرتا صلی اللہ تعالی دیو دو ڈلو دا کافرانو چی دا یو ڈل استاؤس دا پارا بیم وتودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم غختل تاسو پزدکی دا چاہ بغیر وصلی و دبدبی والا ریستاؤس دا پارشیم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين اغوخت اللہ تعالی کہ غالب کی حق لرا پخپل کلموں سرام اوپری کی جڑید کافران لرام لیحق الحق ويبطل الباطل ولو کرہ المجرمون دید پارا شخکار کی حق لرام افکارشی بطلان دباطل اگرشی بدگنی مجرمان دے فرق لرام اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین کلچی فریاد طلب کو تاسو دخبل ربنا دمدد کولو نو قبول والے کو اللہ تاسو لرا دے فریاد یقیناً زیادی کوم تاسو پزرد ملائکو سراجی و بل پسی برازیم وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم نو غزول اللہ ملائک را لے گل مگر زیر او دید پارا چکلکشی باعث رستاسو زرونام وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اُنَّذَا غَلَبًا مگر خاص اللہ طرف نرام یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والے إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ کلشی پٹول تاسو لرا اللہ تعالی پپر کالے دپارا دا امن دا اللہ دا طرفنا
اور آلے گا پتاسو داسمان دا طرف نو بدباران دید پارا چپا کی تاسو بدیو وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور دید پارا چلر کی ستاسونا پلیتی دے شیطان اور دید پارا چکلکوال راولی ستاسو پزرون واننے اور پخیگی بدے رب دا قلب زراد دا زرپک لکوائی سراخ پیستاسو اذ یوحی ربک الى الملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا کلچی وحی کو لستا رب ملائکو تا یقیناً زستا سمرگرے نکلک ایمان والا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان زرداشم ذو پزنو د کافرانو کے حیبت وہے تاسو دی لرا د سٹھونو د پاسا وہے د دینا ہر بن بن ذالک بأنهم شاقوا الله ورسولا دا سزا پدے وجدام چیدی مخالفت کرے دا اللہ و رسول داغنا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب اچاچ خلاف کو دا اللہ و داغ رسولنا یقیناً اللہ دے سخت عذاب ورکون کے ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار دا سزا خطاسو غصو سکے اپوشے یقیناً کافران لرا عذاب دور دے باخرت کے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ایمان والو کلچ مخامخ شے کافران سرگم نمگر ذرائی تشاگان اخبلیم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله اور چاچو گزو لدی کافران تا پتورز بن شاخ پلام مگر کہ ہنر جوڑا ان کے دپار جنگ کو لو یا پناہی حاصل ان کے اخپل ڈلے دام یقیناً ناختش دے پل غضب دا اللہ طرفنا وما واہ جہنم وبئس المصیر او زید ورسلود دا جہنم دے اور ناکار دے زید ورسلود دا جہنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نندی وجلی تاسو دے کافران نرا لیکن اللہ تعالی وجل انہو اشتری تا کھانی دخپ اللہ سنام انہو رسولی تا کھانی دا استرگو تا کلشد وشتل دخپ اللہ سنام لیکن اللہ تعالی اور رسول کھانی دا استرگو تا وَلِجُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلْعًا حَسَنًا اور داتی دا پارا چھے انعام ورکے اللہ تعالی مومنان تدخل طرفنا انعام خیستام ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی ہر سوری بار سپوئے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین دا خطا سولی دل پوش یقیناً اللہ تعالی کمزوری کئی با مکرونا دا کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم کتاسو فتح غختلان یقیناً راغلتا استفتحا او کمن شوئے تاسو دی جنگنان دا بستاو زبار غریم
وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اکتاسو رو گرزی دے جنگ تا رو بگرزمونگا امداد دا مومنانو تا ای چری فیدہ نشی در کو لے تاسو لرا ڈل استاسو حس فیدہ اگر کٹی رویم او یقین ساتے اللہ دے خاص مرگرے دی ایمان والاو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ایمان والاو تابداری کو اید اللہ و رسول اللہ مخمارو ایدائی دا تابدارین و حالداری جتاسو اور ایدائی کلام ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون او مکیے پشاندائے کسانو چی پخلی وی منگا خوارد و حالداری نیوری دلید قبولیت بنیت ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون یقینا بدترین دا زناور دا اللہ بنظم آخلق دی شکانی دا حقنا و شعراگانی دا حقنا و کسان چی نپوئی گی پا حق باندے ولو علم اللہ فیم خیر اللہ اسمعہم ولو اسمعہم لتعلوا وهم موردون او کہ اللہ پی جندے پدی کی انابت حق تا خام خاورول بیکڑے دیتا دا حق او کہ اللہ ووری دیتا بغیر دے انابت دینا خام خا دی مخڑی او دی شاگردون کم دیم یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو قبل احکام دا اللہ و دا رسول کل شیرا بلی تاسو آکارتا شجوندر کی تاسو لرام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اپوش یقیناً اللہ تعالی پرداشی پمند سڑی اور دزردائے کی اور یقیناً اللہ تبخاص تاسور جمکڑی شیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اوزان بچ کے رائے عذابنا چھ نبرسی صرف آئے کسان نبرسی آئے کسان تا چھ ظلم کرے ساسونا خاص کرم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اپوش یقیناً اللہ دے سب سخت زاور کو ان کے واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس یاد کے کرش تاسو لگ کمزوری گن لکی رے بزمکا کے یرید تاسو شوب تختی تاسو لرا خلق فآواكم وعيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون نزائے درک تاسو لرام اکلک اکڑے تاسو پا مدد خبل اور روزی درک تاسو لرا دا پاک رسولنا دا دیر پارا چید اللہ احسان منائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ایمان والو خیانت مکوئے دا اللہ و رسول سلام او خیانت مکوئے پخپلو زموارو کی او حال دار چتاسو پوئے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اپوئے یقیناً ساسو مالون و ساسو اولاد امتحان دے دا اللہ اپوش یقیناً اللہ خاص غصر دے ثواب لیم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ایمان والو کتاسو تقوی کوئے اللہ نام درب کی تاسو لغنام او برجی استاسونا گناہون استاسو او بخنبو کی تاستا اللہ تعالی دے خاون دلوی فضل. وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ. کلشی جرگ کو لستا پبارکی کافرانو دیر پارا شقیت کی تایا قتل کی تایا اوباسی تایا ملکنام. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور دی چلول جوڑا استاب خلاف کے اللہ ام پر تدبیر جوڑا استاد بشکولو اللہ تعالی غرا تدبیر جوڑا ان کو نام. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کلشی بیانی پدی آیتنا زمون دیو یقیناً دامون اوریدو حکمونگو غاڑو نخام خاویل شمون در پشان زکان دی دا مگر درو قسی دی نمحکنو. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او کلچی ویل کافرانو اے اللہ کدا قرآن حق وی استاد طرف نہیں نراور پنگ بانے کانی داسمان دا طرف نام یا راولی منتا عذاب درناک. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ونو اللہ تعالی شدید سزاور کی زگشت پدی کرے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انو اللہ شدید عذاب کرے زگدی کے سخلق بخنے قوخت اللہ نام. وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. سوجر دی چذابن اور کی دیتا اللہ حال دا دی من کئی خلق دا اللہ مسجد حرام نام آنر دی اختیار من دائے مسجد. ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. ندی اختیار مند در مسجد مگر متقیان خلق لیکن اکثر درینا پوین لریم. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. انو دی ندی منزون ددی دبیت اللہ بخواکے مگر شپیلی والو لاستا بول نو سکے عذاب پسبب دائے شتاسو کفر کو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. یقیناً کافران خلق خرچ کئی اخپل مالونا پر مقصد خلق واری دا اللہ دلارنا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. زرد خرچ کئی بدی مالونا پدے طریقہ بیا بشیدہ مالونا پدی بانے افسوس ارمان بیا بدی کمزوری کریشی. والذین کفروا الى جہنم یحشرون. او کافران خلق بخاص جہنم تائے ونکلیشی پر از قیامت. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضا ولا بعض فیرکمہ جميعا فیجعلوه فی جہنم.
دے دا پارا چی جدا کے اللہ تعالی پلیتان دا پاکو نام او کی بدی دے پلیتانو بازنا دا بازو دا پاسام نو دندلے بے کی پیو بلوانی پیو زیم واوے چی پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون دا کسانم دی تاوانیان قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَدِ كَافِرَانَ تَا کدی منشول کفرنا او بخلشی دیتا غټول گناہونا چه مخی کریم او کراگر دی کفر او جنگتا یقیناً تیر شیدہ طریقہ دا مخکنو کافرون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله او جنگ کا درے کافران سرام ترائے شفاعت نشی حس کفر شرک بدنیا کے او شی دین تول دیو اللہ دبارام فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير او قدیم منش والقتال یاد کفرنا یقیناً اللہ عاملون شریع کئی اینیائی لرام وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ او کریم مخوارو دتو بے کولنا نپوشا یقیناً اللہ تعالیٰ استاسو مولا دے استاسو دوست دے خدوست دے او خمددگار دے